Sorry gato sorry. Reka dutangire. Dutangire na gorudi yacu strategy imeze ute sasa? Tujye mu isaha imwe turebe uko iri kwitwara. So structure imeze ute kuri gorudi? Isoko riri bearish, riri kumanuka cyane. Ahubwo turi kwibaza ko riri bearish, riri kumanuka. Which row can we target? Ni iyihe row twa targeting? Kuza kuba broken. Nubireba neza hari row iri strong ya holdings isitinze ku 4,023. Katuaca umurongo. Isitinze hanga 4,023. 4,023. Iyi row iri very kurusha. Kuko iri strong kubera ko nyuma yo gukora iyi row yagerageje no kuba yagira iki yazamuka igakora change of character n'ibindi byose but finally yamanutse. So iyi row iri strong rero anse mwiyerekana mu buryo bunini cyane ku buryo buri wese yayimenya. Iyi row niyo isoko riraza kugera kandi iyo rije kuhagera abonse riha breakinga bikomeye cyane n'amapips menshi cyane nk'amapips arenga ngahe 200 300 whatever. So iyi row niyo isoko riri kuza riza gusatira sasa rero. Ahubwo twakwibaza turamutse dushaka nko kubayinga twategereza hehe kubayingira heza? Ni iyihe zone nziza yo kubayingira cyangwa se guseringira? Aho kuba kuri guseringa biri aggressive, of course twakabaye turi gutargetinga iki seri. So ni iyihe zone nziza yo guseringira? Aho rero niyo turi kwibaza. Zone nziza yo guseringira uko bwanjye nureba neza kuri iyi row ahangana na markings 4,120. Hari iki? Hari na ahantu yakoreye iki break of structure cyangwa se BOS. Niba hari break of structure cyangwa se ari BOS, na ahantu isoko riba ribuze rikagaruka rigakora iki? Rigakora retest before rikora iki? Redumping. So urumva ko ahantu hari BOS, ahantu rya breaking structure kugira ngo itaninge bearish cyane bikomeye n'ubwo yari bearish cyangwa se byindicating ko isoko rigikomeje muri bearish momentum cyangwa se rigikomeje guseringa, ahantu hari very kurusho cyane 4,122. This is iyi level very kurusho cyane. So ku bwanjye isoko ramutse rigarutse gukora retest kwamana tukareba ubundi kugira ngo rize gukora iyi move ribone gupushinga iyi move yose rizamuke rikora iyi move ikomeye cyane. Ni iki cyabiteye? Ibintu bibiri byabiteye. Ahangaha ryaraje risa nk'irikora consolidation, risa nk'iribeshya ko riba inzoga kirigaruka guseringa ribakuramo. But reba ahangaha move ryakoze nini cyane. Bivuze ngo ahangaha iyi move ryakoze rigahita ribona no gukora change of character ahangaha. Isitinze ahangaha rigahita ribona no gukora change of character ahangaha, indicating ko rigiye kubayinga kugira ngo rikubite iyi move ingana guke yose. Nuko hari order block. Order block ni iki? Order block niba isoko riri kumanuka cyangwa riri kuzamuka, ahantu hasigaye tuvuye wenda kuno ryaheze kugira ngo rize rikore break of structure. Niramuka rikoze break of structure, ahantu haba hagize hari nuza high momentum nyine candlestick iba yifunguye zira aggressive, nigakora change of character kandi rikarivinga n'ama fair value gap. Ahantu tuvuga ko hari iki? Hari order block. Nureba neza ryaje rikuramo abantu bose risa nk'iribabeshya. Iyi last candlestick yakoze manipulation. The lowest candlestick yakoze manipulation. Hari OB yaci ya sell. Ibi ngibi katuye tubitse ibyo ntacyo biratumarira. Hari order block ya sell nako ya buy. Kubera iki? Kubera iki dufashe iyi candlestick y'umutuku? Impamvu dufashe iyi candlestick y'umutuku nuko ariyo ifite iki lowest price. Mbere yuko isoko rizamuka cyane biri aggressive, the lowest price yageze iyi candlestick lowest price yageze niyo tumakinga as order block.
So ahangaha iyi OB iraza kudufasha iki? OB ntabwo biri muri strategy yacu gusa, iraza kudufasha. Iyi OB nubireba neza abantu bari biteze ko bazayibayingiraho nyine ikariyagitinga biri aggressive, bose barahombye cyane mu masaha angahe, yaba mu masaha n'isaha, muri time frame y'isaha abantu bose bari biteguye ko iyi OB izabasha guholdinga. Ahangaha ntabwo ari ukwica ukageza aha, nyaboneka hatagira umuntu ubyitiranya. OB igarukiye ahangaha, order block. Abantu bari bazi ko bazagira nyine bazabayingira nyine once price yatacinze muri order block, bose reba ibintu byabaye. Yaraje isa nk'irejectinga, abantu bavuga ati wow, the price can move up, but guess what, the next candlestick yaje bakuramo indi, yaje bakuramo indi, yaje bakuramo. So bivuze ngo iyi order block yarafeirinze. So order block iramutse ifeirinze ihita ihinduka iki? Ihita ihinduka block, babyita ngo icyabye, nimba ari block I don't know the term they use, but once yafeirinze ikintu cyaje ibi bintu bishaka kuvuga byonyine nuko price amahirwe menshi ishobora kuzagaruka ikagaruka ahangaha kuri change of ahantu hakoreye nuza break of structure ku 4,121 cyangwa ikaza igatapinga muri order block before idampinga ikabreaking low isitinze ku 4,023. Ikabreaking low isitinze ku 4,023. Ku bwanjye ntago yahita imanuka gutya nko kumanuka umusozi ngihite hagera, ntago bishoboka. So nimba bidashoboka rero ikintu cyonyine tugomba kureba, ese ni izihe point of interest POI zishobora kudufasha yuko twakacinga next sell. Zone zonyine umuntu yaseringeraho n'ebyiri. Iya mbere price aho yatapinze 4,122. Kubera iki? Nukubera ko niho yakoreye break of structure. Nureba ahantu ya breaking low yari imaze iminsi ihorudinze guhera Thursday, last Thursday, guhera kuwa kane hashize, niba atari kuwa gatanu nimba nibutse neza. Nureba ahantu yatapinze ya breaking low, rero iyi low nimba breaking ikeneye kuza kugaruka gukora ikiri test. So ishaka kuza igakora test. Gusa icyiza ahantu mbona hashoboka neza ni order block ya failinze. Iyo order block ya failinze ko ni ikintu cyitonderwa kabisa, no muri wo kotera kure nkuko ajya. So iyo order block twakwibaza ubundi nka kuno iyi zone gukimeze mu isaha imwe irimo nuza zingahe nyine, irimo pips zingahe? Order block 4,136 kugeza 4,135. Iyo order block so niyo umuntu amahirwe menshi ngiye niho mbona gurude yagaruka kuri testinga tukaba twahafatira iki sell. Katujya mu minota 30 yacu isanzwe. Minota 30 yacu isanzwe. Zone yakomeje igerageza guholdinga byanze. Kugira ngo zone tuyigire ntoya cyane dushaka kwirebera mu minota 30. OB tukayigera iminota 30. Kugira ngo zone tugire duse nk'abayigira ntoya cyane kuko isaha yose ni nini cyane. Ifite amapips menshi cyane. Iyi order block yacu tuyigire ntoya cyane. Mu minota 30 yacu. Iyi zone niyo kwitondera. Order block. Nureba candlestick y'umunsi yo nk'ibisanzwe yo berishe bihambaye cyane, yabamaze kimwe nk'uko you never know ishaka kuhagera igahita yikomereza cyangwa se nihagere. Gusa amahirwe menshi ni ukwakora retest kuko iyi order block ya failinze abantu benshi cyane hano baba bahashyize amasell limit menshi cyane. Awunsi hatapinze gusa abantu benshi batabinjira iki for sale. Jasmine Gracie, hi too. I can see you guys. Jasmine ndagusuhuje. I greet you Jasmine. So ahangaha rero iyi OB impamvu aba ari ingenzi cyane.
ama institution cyangwa se nyine hano muri Forex ni biki? Niho abantu benshi bakorera iki? Amaseri n'amabuy. Institution iyo zigiye kubayinga zitegereza ko price idampinga. Niba idampinze zishaka key zone, ahantu hasitinze ama order block, ama fair value gap. Izo key zone zose ziba ziri kurusha cyane, niho usanga ziragira iki? Zirakorera seri yazo cyangwa se buy. Niyo mpamvu iyo order block ari ingenzi muri iyi course yacu nahise nyizanamo nubwo dukoresha support and resistance. Iyi OB yari ingenzi cyane ko nyivugaho. Impamvu zone yo kugira yo guseringira hari iyi ngiyi. Even if byakomeza rikadampinga, you never know. Ariko niyo rya dampinga yazahurudinga next time. Ni ibintu bisanzwe. Yazahurudinga next time. So far turi mu ntuza nk'uko mubibona, turi muri London session. Asian session, amarow yose Asian yagiye ikora yose yagiye ya breaking. Yose amarow yose yagiye ya breaking. Iyo bimeze gutya rero, izo row zose ziri kugenda ziba broken. Ikintu biba bishatse kuvuga nimba isoko riri ku breakinga amarow gusa, rigenda ri breakinga amarow. Nureba neza, reba nkanga ku minota 30, turi muri time frame minota 30 tuko niyo dukoresha. Nureba neza amarow yose isoko ryagiye ya breaking, ariko nureba amahayi nta hayi nimwe riri ku breakinga cyane. Usibye nkanga rya breaking nze kureba iyi nuza, iyi hayi iracyariho. Reka changing yo gatoya. Nureba neza iyi hayi iracyariho, iyi hayi yi candlestick. Nureba iyi iracyariho, niyigeze iba broken. Can you see? Nureba niyigeze iba broken. Ana hayi yose atagarutse gukora iki? Kuba liquidity sweep, nyine kuba sweeped, ngo abantu benshi bave mu isoko bahombe. Dore nureba neza izi hayi zose nta nimwe igeze iba broke, nta nimwe igeze iba liquidity sweep, nyine ngo bayisweeping nyine. Bivuze iki? Abantu bose ahangaha hose ni uduseri order bagiye bashyiramo, n'utu n'uduseri order, n'utu n'uduseri order. Rero nimba hari amaseri order menshi, ikintu biba bishatse kuvuga nuko isoko rishaka kugaruka gukoregitinga more, rigakoregitinga nyine abantu bagize iki? Baserinze, rigakoregitinga ubu stop loss bwabo, none ryangiza ku breakinga byabo tapinzeho, bikabona gukora iki? Kudampinga. Riyo move. Iyi move ikaza kugarukira he? Hano hasi kuri iyi row, cyangwa se hano mo hagati next candlestick ikazagaruka i breaking iyi row. Of course iyi row igomba kuba broken down, even if bitari uyu munsi cyangwa ejo cyangwa kwa kanga, ariko this week iyi row isitinze ku 2023 iraza kuba broken down. So kadukomeze. Soko nta gahunda rifite byo kurekera kumanuka. Ku bwanjye ahangaha isoko rimeze gutya ntabwo natagitinga buy. Nawe niba ubibona nkanjye wanabyandika muri comment, ariko for sure isoko rimeze gutya ntabwo natagitinga buy. Ahubwo nareba ahantu ninjira zone yo gutagitinga iki seri. Icyo kintu gishoboka. Abantu tubyemeranyaho wanakwandika muri comment ukambwira ati isoko rimeze uko watagitinga buy. Wabyandika muri comment nkareba ukambwira. Utuntu twose n'amakinze tuno tuzone ni ahantu isoko ritigeze rigaruka gukuramo abantu baserinze. So bishaka kuza kugaruka rigakuramo utu duseri twose abantu baserinze, yanga du stop loss twabo, then rigakomeza ari pushing aro. Iyi OB n'ubundi nayifashe nka sell zone, yandikamo sell order block nanga ndayihindurira kare yaba confusing, kuko ngiye nuza support nzigira ubururu, resistance nzigira umutuku. So iyi ni sell zone.
So katurebe sasa rero iyi ngiyi ngo nababwiye ni sell zone ni order block. So isoko rikeneye kuza rigakoregitinga iki more orders, kuko ahangaha hari ama orders asitinze. Ahangaha ama orders ni iki? Ni nk'uko abantu benshi iyo bagiye gusenga cyangwa bagiye kubayinga bashyiraho ama buy limit cyangwa se ama sell limit. So niba bashyizeho ama sell limit cyangwa se ama buy limit, isoko ubwabyo ibyo bintu riba ribizi kuko rizi ubwenge n'ubundi. Ntabwo isoko ripfa price ripfa kumanuka cyangwa kuzamuka randomly, no. Hari uburyo bigenda bigendamo, igenda ikurikiraho iki aho amafaranga menshi ari. So nimba isoko riri amafaranga menshi ari mu buryo bwa sell ni iki riza selling. Rero ahangaha haba hari amanuza ama sell orders menshi cyane kuri order block, rikeneye kuza rigatapingamo rigakoregitingamo orders before yuko rifata iki riyo move. Ahangaha niba candlestick y'umunsi iri bearish bimeze gutyo, urabibona ko ari bearish nini cyane y'ingarifinzi y'umunsi. Nimba ingana gutya candlestick y'umunsi wose, ikintu cyari gikeneye cyonyine ntago waza ngo uvuga ati wenda ngo ndumva ngo Asian high isitinze ahangaha 4499 ngo urumva ngo ndaza kwatagitinga ngo umunsi umwe ngihita ihagera. Already candlestick yamanutse amapips arenga igihumbi. Right now kandi tuvugana already uyu munsi candlestick openings yamanutse amapips arenga igihumbi. So yo already yamanutse amapips arenga igihumbi muri ubwo buryo. Akenshi ntago bikunze kubaho nyine, yego birashoboka ariko kenshi ntago bikunze kubaho yuko yaza kugaruka ngo rikaza ku breakinga i Asian high mu munsi umwe. Muri uyu munsi nyine, uyu munsi tuvugana biba bigoye cyane. So ikintu cyonyine twategereza cyonyine ni ukuza rigatapinga muri order block. Turibaza nk'umuntu agiye nko kubayinga yabayinga ute? Ubwanjye hepfo nta kintu nkeneye kuhavuga kuko n'ubundi isoko rishobora gukomeza rikadampinga. You never know. So niyo mpamvu nta kintu nahavugaho kinini cyane. Ariko umuntu aramutse agiye kubayinga zone ntabwo ndi kuzibona neza. Kuko nk'aha ngaha already uri kubona nk'aha ngaha hari aka resistance tu. You can see there is some resistance here. Can you see? Ahantu nureba neza hari aka resistance. Ariko se tukongera tukibaza, hano hari resistance of course wese aranayibona, ariko se tukibaza ko dutegereza ko body candlestick y'iminota 30 i-breaking above resistance yangiza igakora retest. Ariko rero igikora retest ikeneye kuza gutapinga mu 4136 before yuko imanuka. Isoko rishobora guhita ari gukubita tazi nuko byagiye. Niyo mpamvu ndi kubona ahantu namwe wagirira tu. Hari aka resistance iramutse iri closing above ikagaruka gukora retest, umuntu yatagetinga buy where muri order block. Twagerageza tukareba, ariko naho iyi trade ibiri risk cyane. Iyi trade iri risk ariko ni mubangwe ni trade irimo ibibazo byinshi cyane. Kubera ikiri risk nuza buying zone ntago ziri kugaragara neza cyane nkuko umuntu nyine ababishaka tu. Ntago buying zone ziri kugaragara neza cyane, rero bishaka confusing ugasanga. Ariko nk'aha ngaha nyine nk'abantu bakoresha nuza zino smart money concept, abantu bazikoresha n'imbaranga mu biziho iki, nk'abantu bakoresha smart money concept ubu birashoboka yuko nyine aha ngaha washakira nuza, washakira ibintu bya buy na sell. Kubera iki? Abantu bakoresha smart money concept, ikintu cya mbere wamenya ko n'ubundi urategereza change of character. Tuvuga urugero nimba tugiye wenda nko mu nuza tujye nko mu munota umwe 1 minute time frame, siko ubwo ngiye ku bantu bakoresha smart money concept. Kuko ahangaha kuri la strategy yanjye ahangaha currently na trade nimwe wafata, kandi ibyo bibaho. Ntabwo buri gihe umuntu aba agomba kuza ngo iki, ntabwo dutegetswe gufata trade nimwe. Iyo idahari we leave the market, soko turariving.
gusa ku bantu bakoresha smart money nitujya nko mu ntuza nko mu munota umwe siko dushaka tukareba iki ibi bya change of character n'ibiki byose. Ikintu twareba neza isoko ryaraje riri kudampinga rikora iki? Aha ngaha ryaraje rikora lower high, rikora lower low, lower high, rinanirwa ku breakinga ya high y'aha ngaha, rirongera rikora iki? Lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Aha ngaha rikora iki? Ribreakinga yaki? Ya high akantu gatoya, rinanirwa ku breakinga ya low aha ngaha, rirongera ribreakinga iki? Duranga nureba neza rya breakinze iki? Rya breakinze high. High yabanje. Hano ryakoze low isitinze aha ngaha rirangije. Aha ngaha dore. Rinanirwa ku breaking iyi high y'aha ngaha. Rirangije aha ngaha rya breakinze iki? High. Rikora high. Hano urabona ko iyi structure yari iki? Yari bearish. Ariko aha ngaha nureba neza formation iri kuba riri gushaka kugira iki? Gupushinga high. Ubibona gute ko rishaka guhinduka muri bullish? Nureba neza muri ibi bihe byose turi kuvuga ngo isoko riri bullish ngo riri iki? Ngo riri bearish. Nureba neza muri iki gihe cyose turi kuvuga ngo isoko riri bearish riri what? Riri kugenda ri breaking iki? Rikora lower high, lower low, lower high, lower low. Iyo rikora lower low riba riri ku breakinga ya high ryagiye rikora. Niba riri kugenda ri breakinga no, riba riri kugenda ri breaking iki? Za low ryagiye rikora. Ryakoze aha ngaha low aha ngaha riraza rirayi breakinga, rikora low aha ngaha rirayi breakinga. Rirangije rikora iki? Rikora low aha ngaha rirayi breakinga. Ariko reba aha ngaha hejuru ho ryaraje ri breakinga high bwa mbere. Bishatse kutwereka y'iki isoko rishobora kuba rigiye guhindura iki direction. Ariko ikibazo gihari hano ni mu gihe cy'iki cy'umunota umwe gusa. Ese change of character y'umunota umwe iri strong cyane kuruta change of character y'iminota 5. Oya, y'iminota 5 ni ibiri strong cyane. So niki twe twaka expectinga isoko ryacu riramutse rikoze nka change of character y'iminota 5 cyangwa se nibura 3. Dushaka expectinga yuko price ishobora kugira iki? Ishobora kubahirizwa nyine ikaba yakomeze igapushinga high. Gusa so far kandi tuvugane isoko riri kugerageza kugaininga momentum zaki za buy ku buryo rya pushinga rikagaruka kuri iyi zone ya hano hejuru. Kandi biri likely yuko ari byo bigiye kuba. Kubera ko mu minota umwe ryakoze change of character. 1 minute change of character. 1 minute change of character yabaye. Aha yabaye rwose nayibonye. Imeze neza cyane. Mu munota umwe. Mu munota umwe anga ryakoze change of character. None rero neza riri gushaka gupushinga high. Ndi gukora ibishoboka byose. Push high. Change of character ni iki? Ku bantu batazi change of character ikisobanuye. Iyo bavuze ngo isoko ryakoze change of character no kuvuga ngo isoko ryari riri guseringa bira aggressive. Rirasenga. Sign ya mbere yerekana yuko ryahinduye icyerekezo. Rikava gukora iki? Lower high, lower low, rigakora iki? Higher high, higher low. Niyo bita change of character. Niramuka rije ku breaking high yindi rigakora wenda indi higher high, ntabwo tuyita change of character, ahubwo tuyita break of structure cyangwa se BOS. Ndizera neza ko biri kumvikana. Change of character na break of structure. So BOS yerekana continuation of trend. Nimba isoko riri kubayinga, isoko rigenda rikora BOS. Rigenda ri breakinga ama high. Ri breakinga ama high. Ariko nimba isoko riri guseringa, rigenda ri breakinga ama low. Rigenda ri breakinga ama low. So kugira ngo twemeze yuko isoko rero rijye gukora change of character, nuko rero riri kubayinga biri aggressive, nyuma rikaza gukora iki? Rigakora change of character mu munota umwe 2 3 4 5 gutyo igakomeza. Rero naha ngaha isoko ryacu twari turi muri sale nureba neza. Ni nk'iminota 15 tuyifashe.
ni sell iri aggressive cyane iteye ubwoba. You can see ryaje aha ngaha rikora low, gukora retest rirangira rirayibreakinga, rikora indi lower high rirayibreakinga. Iyi ngiyi ni BOS riri kugenda rikora nyine. Ariko nitureba kugira ngo twemeze yuko isoko ryacu ryataninze bullish, nujya mu munota umwe uraza kureba yuko ubwo yari gukora amarowa high n'amarowa low, aha ngaho ryahisemo gukora iki? Higher high higher low. Where aha ngaha ryaje rirabreakinga iyi low, rikora lower low, rirangije rinanirwa kubreakinga ya high, gusa aha ngaho ryahise riza ribreakinga ya high, rikora iki? New higher high, byerekana yuko ritaninze iki? Bullish mu munota umwe, ariyo bita change of character. Impamvu change of character ni first sign yerekana yuko isoko ryacu rigiye gukomeza muri iki? Muri direction rigiye kwihindura, rigahindura bearish rijya bullish. So far nayo wabibona neza na candlestick ziri kwikora right now ni za bullish ziri gutangira kugerageza zigaininga ingufu. Katwitege turebe uko iminota igiye kwifunga igiye kuza iri imbere. Gusa 1 minute change of character yo yarangije kuba. Tujye no mu minota 2 turebe uko change of character imeze. Mu minota 2. Okay. Dutegerezeho gake. Aha ngaha strategy ndi kuvuga n'abantu bakoresha smart money, bo bashobora gutegereza buy yo igiye kuzayo. Abantu bakoresha smart money yo buy igiye kuza, bo nta bintu birenze cyane. Ariko njye iriya strategy nkoresha support and resistance, aka kanya nta trade wafata. Nibura abonsingi iyi resistance isitinze aha ngaha ibaye broken, wafata trade. Iyi resistance isitinze aha ngaha wafata trade, ariko nayo ukamenya gashoboka ko ari udupips dukeya. Wafata trade y'amapips nk'aha ngaha 150 cyangwa se 100. Nuko bimeze. Iyi trade ukabimenya ko iri risky cyane. Impamvu iri risky cyane ni ukubera ko ahantu uri bufatire trade ni isoko ryakoreye BOS, niho ryakoreye break of structure, kandi akenshi rigaruka kuba retestinga then rikabona gupushinga ikiro. Rero reba aha ngaha nujya kuhafatira trade ya buy, niho ryakoreye BOS ku 4122. Bivuze ko ushaka kuza kubayingira aha ngaha uvuga ati wow, bombe rigarukiye kwikorera akari test gato cyane, rigahita ripampinga rikomeza rimanuka hasi. Rero niyo mpamvu aha ngaha hari risk cyane, hari risk nyinshi zo kuruzinga trade. So ku bwanjye London session uyu munsi nta trade kuri strategy yacu, ariko smart money concept yo irashoboka. Can you do high bro? I can see you. Can you do? I can see you. High. Tumeze ute? Amakuru. Change of character y'umunota umwe. Murabibona ko isoko rikomeza ricana no ku break indi high ryakoze aha ngaha. Dore ni high igiye kuba broken. Isoko riri gushaka kuyitampinga nyine ngo ribreaking.
So guys, urabona ko isoko ryacu ryataninze iki bullish mu gihe cy'iminota mikeya cyane. Bullish kabisa. Nunareba mu minota 3 ryakoze change of character. Mu minota 2 ryakoze change of character. What can you expect? Yeah, nugukomeza rikazamuka. To which level? Ahangaha. Umuntu wafata aggressive entry, uramutse ujya gufata nka aggressive entry nyine ujya nko gutradinga biri aggressive. Wakwinjira tu. Ariko njye iyi trade ntabwo ari ukuvuga ngo nayifashe. Gusa nk'umuntu wajya kuyifata biri aggressive, ahantu wayifatira ni hehe? Muri long position ugashyira low ahangaha. Njye iyi trade ntabwo nayifashe. Where? Udupips duke cyane. Njye iyi ntabwo nayifashe. Dukoresheje smart money concept. Uko uyu munsi strategy yo byanze. Strategy uyu munsi no trade. Bine 98. Bine 98. Bine 115. TP yaba bine 115. TP bine 115. Aka nugu scarpinga. Scarup cyangwa se counter trade. Yabainze biri aggressive. Yeah. Jesus. Hey. Gusa ibi ngibi ntacyo biba bivuze cyane kuko n'ubundi hari igihe yagaruka gukora retest. Retest nigaruka kuyikora entry twahita tuyihindura. Entry yaba iri nka muri ibi. Urabona ko isoko rigiye kumuvinga. So New York session ndabona n'ubundi nta trade twafata kuri strategy yacu ya support and resistance. So we can shift to the next day. Gusa nyine abantu bankurikira ku mbuga nkoranyambaga nyine YouTube yacu Shyazoo Trading. Ndagerageza quadroping analysis za day 11, day 12 on gold. Day 12. Kajya kuri iki gold analysis. Gold analysis. Gold analysis. Giye kugaruka ikora aga pullback gato cyane guys. Hano mukora utunuza mukoresha za smart money concept iki time frame no you can try. Wagerageza executing ukareba aho bijya, you never know. Wabona igeze nko muri ibice aka gatipu ukahita ufata udukeya tugezemo hakiri kare. Gusa uyu munsi wo nta trade nimwe muri London session nafata kuri strategy yacu. So good analyze. Already n'ubundi ndagiye.
not ready Rwanda. So guys, I'm leaving. Nubundi ndabona nta trade uyu munsi turafata kuri London session. Izindi information cyangwa se information ndagerageza kuzapudetinga kuri Shyazoo Trading ku mapost yacu. Amapost Instagram, Shyazoo FX, YouTube channel Shyazoo Trading, ahantu hose Shyazoo. Facebook n'amazina yanjye asanzwe byose. So guys, uyu munsi nuko bigenze, mwakoze kubana natwe. See you next time guys. I'm leaving for sure. Agatrade nsizemo n'akangaka nkoresha smart money concept. Once bigarutse gukolecting ama orders bishaka gupushinga haya. So guys, nakagaruka. Nakoze kurikinga barayikinze guys. Ibintu bimeze neza cyane. "25 seconds to go, 25 seconds to go, 25 seconds to go." Abarayikinze mwese kabisa, Imana ibahe umugisha ewana. Imana ibahe umugisha, nakagaruka. Bum 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 bum. Bum 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 bum. Yeah. Abarayikinze mwese ibahe umugisha kabisa. Ciao guys. Bye.